Yeah, what I print patrol. Yeah, we wangi ngama yini beru gidong biashara migi. Okay, and yeah, called Paul Peter, CEO of Print Patrol. What is choka diet kanyo na timu je maduong printing t-shirts, jerseys, kobo je maduong ata. Timu graphic design and web development we timu kan. Okay. Now look tie angeyo ni madam rombe tie. Ojo ka pega ti dong ti yo. Do chak yeah. Tiko mano. Now what in now situation money ni yin tigi dago. Okay. Tigi dago mama la yela da leve bet. Maro mara nywa. And of course timu Jimmy Wang ma yin no pay be on the dog no mir team. Ada kan yang la chen ka tigi dago mama la phone kom fu tek dong ma rum pay tem. Guyo hands down. Ibi timu ngo yin ma tem na cho mir pay lan. Timu ngo. Me achel. Yeah. Ke no jogange ke lo ke. Ibi wachi gini ngo. Ni dago le guyo. Ya ko be na. Pe waje ni guyo. Eto me waje ni. Madam ni to team to pe nyome yawo kila miana nyome na mo team dong tie ka le wiyo ero dong ita mo ni pede mi te yo mi wo we ka de nung bari ngeo ni en guyo no wor na ro we ko do gi che wa gi mo pa de waje back do pede no man che kuila dong man pe be che ko jo ne we jan kala me go do lo kuman an get a pay wa winyi bon neighbor. Okay, kekere all those Jimmy Wang struggle anyway Paul nyago nyige down we on won ma chalo la choge dago tiek no ku. Violence pa down no meta even timu ngo. Ya ma tek bedo. Wa ko goyi ne rio. Do go ya ko ja wa no ga dog ga mo tu mo. Oh, ma kon meta ene dugi nong dak tie. Ja na ka te. Ma kon ke ni pe. Guyo. Timu ngo. Olo to no. Ya kai me pe biteri ba. Mano dong munyai vonbe, well von nya. Olo to no me gina mo ma tek tie. So gibori a choko me gina wa dog gang. Chia do. So yin gibori binori and postman. No reinforcement. Okada tem. Ngero me gina pe for gang kenyo. No. Che pe for kenyo yin ko kumigere. We go ko kumigere wa yene. Solution ngo be permanent. Piale ene binyai von pe minero. Minero. So, what me na solution mo be permanent. To me te carry. I go to the church. Yan da magoyo yin pe riamo bene. Temo don kong yo me lega kong lo ke la tela dini mo kong da kong. Cause with going through church da ko to no. Anga mi chat through church. En ke in. One wang no. Ma en ke. Yawo ke yo ko chat ma rom ke mege. We kong de sande wa chat kong kan lega kong ke kenyu do ka ngene to ma mo tie. Ka chat church ki rio. Wolo to ki na chel wang we. So ke bori la wit mo pe ye me du ping. I do ping you lower your ego. When that ego is high, you lower yours. Okay. When yours is low, you raise it to that level. So gibori one no more on print patrol. Get your law anyway. Gilo pigo tare. Gilo print patrol waka. Oh man. Ah, pegi lo. Any lock ma. I watch him. Why you with t-shirt? No, you were born kitenge on my room. Watch it on lega. Okay. Yeah. So you take a gun and leg around killer. Lega killer la. Mo be. Wa lego ni eno be lek ba po du da. An ba fo nyegera. Ah, po wa da.